Mera for mami ncha na face mema wo akwaba ene so mensa aka update bi e wo fidie ma se ye fa na no ada mami bi odi na semba betu edwa se eye opani bi yare baba betena ne so wa enkoda awo kire mu kra se opani da container mu ama me ka se wo ko ne die mu na so ne die ade anje no enne yensa aka opani ne eba ono na sene mu ba e wo fidie ma se ya wo kire nsem na beti nkire mu no de tudwa na kire se opani na babia wo gu kanen no wo twa so aba enne bie na yenkoni konfati nkire mu abofra ne de tudwa na ye ba ne ya to ye ko mototwe no Krache akwaba una ebema. Yeja. What to say? Nakupad mo. Okay. Body for the sake of record, you from say. You from Krobea Nana. Krobea Nana. One or two ni. Me mama papa. Oh papa. Me mama papa. Oh mama papa. Yeah, me to mama papa. Mpese mi hu say. Oh papa na two din. Oh mama na two din. Pacho ndi minim je me ba dia me ba me ye different me nana no. Ani ye different. Ye different Krobea Nana. Inti ye de oto mama papa. Okay. Kwabena papa ya ye de ne to afidie su yi. Kofi ageman wunim no. Papa no. O papa no. Pacho ai. Okay. Na dan na mo papa akwantuo mu aba. Na wode yade e na aba. Na sebe moyi mani ya mu fi no. Na sebe contain dem ene ye de mo papa ye de na hye. Ade Kwabena. Mama ncha watiefo. So we na memra se no mo kakra. Okay. Me papa me started 14th March ya na me 38 years. 14th March ya. Na me 38 years. Okay. Was me Jesus 22 years ni. 22 years ni. Me kai se na mo ni me ko school as was Methodist. From P4 na me hon from me hon bi. Me hon bi. P4 was Methodist. Satam ye kwa no pare wia. Ena hu o papa anim. Me hon bi. Simpan se about 30 years ni. O hyi mu no. Pacha. P4 na hu no o hyi mu no. Wan hu ni bio. Satam ma me de be ko ware Lisbon night club Nana Ben. Ti ye wo Lisbon wa. Ye wo Lisbon wa. Eti aware woni ma me say aware ja ye kakra bai. Ti ja ye koti krum. Ye koti krum no. Kuse wate. Be menso. Why? Eto de bia ya ne mu eden. Obeye ne dey. Enti ne yese wo ye bema no wate. Wo ye bema. Kwabena. Kwada nti. Sorry, wo ye bema, sorry. Ti o ma me ne Lisbon awade ni begui. Ema ye de mu free ho eko tikrum. Oni unu aba no. Ni mi aba woni papa ne mama wo baako. Okay. Enka krakra ebe yeyi ate. Ya ho abotre. Abotre ne hia. Ti makudru tikrum. Ti oko manso esu onwunu. Esa sabre nyina papa ne kwa monte ne nka. Ti owana ai tikrum for no so sama na me ti tura bia me ka say o so biological father na me biological father dey na ba wawu. One name biological father. Because me kai enwa me tie de me nua bai kan ya atoma koma so na me hwe no Facebook. To we program no to ka say kire no so etu so toma koma so. Kana me se memba. Na me se memba. Me nua no ya we me sister ni ono so ya we aso ase dan no obi osemu nyama nyina na me ko boga proof ni bibia enti papa no ka jam se me send ni scan no amo ne ba be kasa up to now enne no so be ba no ya regna abai na wo pe ba bi atena na me so da bi ade cha de se nyina me nyini enti papa dan no ho na se bi o se wan hwe me kra na so o dan wo se me so me ko tena dan nim ko tremu am fatikrum for messing for mom be ye dan be boga proof ni nyina
I'm on me cause up to now almost about 20 years no was me did not say uno be yard na so o kase did not papa mo body mo panacho that me panacho say yes be on fa me say satam na encourage but ye fe kra de ka de be fe kra say come no me yeshia me nuani ka fe kra ewo nti wa mo antena dan ni wani ma ya kasa na matweman so sa bi si sabili nti wa mo antena mu no ene ye dai nti wo ye dai titi wa na I meet papa to me frame say me send you ska dem say wa school wa nhwe me na me send you ska wo ha satam ma send you ska man na me na mfo no wo say iti bo ha me na me the phone me na me pese bi obo hu me number still na wo de wa frame me de na no frame na me na mfo na kan ma send you ska man so nyahwe papa ma send you ska man iti man so course you know na say o papa na o marry no e sama so bi obi abo na me say me de na ti kromfo bi e wasuo mi no ene boss amane no sa manfo so papa ye saman e na me say papa me manso so nyino me nim ho me nim ho eti me nim so nyino de me ko pede ho eti mo wana me nua ba ne frame me Western region na me nua ba ne frame say police ni biafra na me say police ni maba and de bia kasa obeko papa na me say na wo de wo ya wadamfo ada na so nko hwe no so ko hwe na isi wa na police ni kasa na ta me kasa o say papa stroke akana to na ye be ye bi 18th ti sana te de adine ba na me say o de ne ba mo say ye de ne ba mo fie na me say fie na isi wo no enya me fie o mina na no fie mo fa mo kra mo de ne ba ho kra mo fa no mo mpene eto wa so asedan mo nya de mo fa na ko police no ejim eti da police mi police no ekasa police no frame so o de ne ba na so mo de mo come my house number na police no say only motorizer police ni o sisa na tell ya o ba yo asonse odu Jehovah for no kasa o hwe A158 mo fie no fa no ko ne dan ho na kwasi mo ne de dan ma ntimo kwa na mo de no call street ti ho de mechila na mo ne kasa na da ko she mi nim de odi number ne ma menu number menu soft ma me odi the number ne ma police ni no oni communicate no mo de ne bae na me sa na te dia e da mo fa ba ko administration officer of Ken University no wani professor Ochrademe samo fano no omo na kana omo se nyehwe papa no ti bede mo de mo nkohwe ho na mo mpe bi nsem ko me flare me nua no se one fresh of mame me o Eastern region o ba no asan akono kwan wa etu o musa no se edan kai sei yanki yen se onko bi sa mo no so onye iska furo biem ja fa kira ko iska dia ofechira ko jiska dia eni min twa dan ka ofechira ko jiska dan abla me maye dan de a wasan fechira jiska jiki na free me se mato to ni bible ga prove aye dan free min twa dan ka nti sa na te dia ni o munya no ho se waje free me nya no so fresh of mama nya fa na ga se e bia na of mama e bia na okwa asori ana se enti woni onya abotre enti papa no oba kuma se hey motumi aba abehwe no o ada me mama me nuanu Easter Monday na mkacha say o me bisa say me ka say sky o me phones me ni sky first cash bra mo nti sa tell ya onko sky akam botom nyina 150 cedis it one day one omufa one mama nyere enye fa camera omudo a omfa 50 ni faka from tikrom to a it no 100 cedis ni nyede e ma no na me dan no oba omudo ma no ba wa ankasa de wuntumi ma mentimi ma ene ne ya odi abe ti akra yi menua ba ko me sister panyi wi enu kra mentimi ma bi ti me yes sen sare te de ne yes omo menua friend no am friend ti mo ka se obi di jataba on fa number no me aso on say number no menua no on share ni ma de sa
I'm going to say, it me go and I'm share. Me born and I Krobea Otec. And I'm you number and I'm free. Say, me friend number. I'm first one. I'm free. Could see you be so see a friend. We didn't know I say Michael. We will be. No, then a number. Man, sign number. No, I'm from Biafra. Number now friend. Actually, friend. So come any. No, say I know you. Panic of your man. No, say okay. No, see we here. And say next say anaduna. I say me just say the Asamba. Ti go hokra na ukope mi din na no number ema udinya number no already me minimum ojo so dada first number filling station go filling station minimum ma yanhwa de bi dante papa no bra okoman so no na chese mokra de mumususa wo ni susa na mo ma me kire de yo ye ntie ma won ntam te bra na mususa sa bibisa no say edintra na oni mami papa ni jai o say mami kire mu say o say me na panyi no wi o hwimu no o ma me na panyi ba te kire mu sa ba no sa ka bo to koi wa sa ma biem papa de koi wa sa ma biem we call baby. Any time so or bound fante takradi. Na number of the question so first number more Joan. See we question. We call them question. We call imam direction in question. We call me say me pesca. O papa ba no ana question o papa. Nepa no or Canada. Okay. Me come say or takradi ma mo si me pay carefully omo ho tira ba dem say me papa no kro be ni kra me no kan ya no friend na me din number me fu ba ko na yila kam le picture echelo or kwa de o sem papa enti se si aye ka say o papa wo ba o Canada o wo ba o Canada ai no ne wo fa ase no mu mpa cha munim se wo ba o Canada se si amfantini ba munim so okay o Canada akla driver o Canada won infantini ba bi ko wo takrade e ma akwada no wo Canada enti wo tumi hwehwe na ko hu ba bi a wo takrade wo no no mo so mo ma hu papa because wo be pesca e na wo se da bi nyiska na wo bepe minua ya na me filise minua ni na wo nam kula na sebi o nipa na onya kula na odie no ko daka mu kula na odie no ese de no kula ma me ko mi hu no kula sa ko hwe me wo fa baba akukula me wo fa na wu akula na kula me wo fa ba na wu no onu kula de duane bu wo fa ndo duane bu bo no tinu ba no ko ma me ko hwe no kula so sa side wo me hu no e wo no kula de odi ko fie sa de ko tena ase na wewu ko hu papa wo takrade ho no ubisa ne ba na ko hu ah so bia me ko yem no ma me direction ni nyina di na ni nyina ma me na wo de ko ho me fu na yila kanya sadia enti issue we ba ye de sa wunu ana wo Canada no ai some sa ko takrade ko hwe enti wonim kura se bia papa no de ato ne ni na sabre na papa ni takrade ho no we na papa no so akwa wo agya ho okowuja wono nso ho te se de oja amom ho yi okowuja wono nso ho ahwim ene esasa boy ne nso ne papa nya fine onim ne papa no enti sabre wo nya lie ne se wo papa Kofi Agyeman wa be hye hen se madam me de manso sem ono wo manso eti madam ba ko no me na adwuma nti ye ko asokore mampon baby a wewe nso no wo no ene papa bi suma me no say o suma na me so eti mi vanze ko so 30 cedis na me mbotom sika pia no say koto si chire bla me nchele wade na me koto e no say koto A4 sheet paper no say katoni oba no watro di din nyina be gu so eni akra no bibia be gu so o say koto akra do ko hwe no onua no enti ano na wo de koye a wo de ko hu onua no because Joan na me Joan we call your friends Chloe Otra Côte d'Ivoire Liberia oko ho ti me ba na me si ho am so ma me nya na me ko
na afa ho enti sabra wo papa jam sa class 4 na okọ ehwi mu anamu hu no wa hu ni biewu a enti sabra no omfi mu nso omfi mu P4 na me hu no P4 no kla no ehwe papa bai ehwe papa no se na me ma me na I say one say sometimes one say papa ma me de o say papa hwe kla na ma me de obe try so be hwe ti me ma me no na say ona na hwe mi a ti me de na me ti bia me nya ko di pa na me nya kakra na me ma me ma me yeah ni nyina na papa ne de montenenka ba it na me kokroman ba bia ne yire na oye no ho ade no market because o ma fa papa ne ma na so obe ya ho ade se na me nyina bonkuma na se nifa na ewei o ton ya ma okrom na se kra ne number me haze me hwe true color one o ma mi jaaye no osan ware obi okuma se he ya ansa kra no okwa wota kra de bai takra de no wodi kan wo hodada wo hodada hodada na mo ya we so okọ man so okọ ware chikromfo ho say opa sister wa ko de onim be ye nua but we say chikromfo na me say on fam papa last time no me say you send papa sister na me kasam so we send 200 cities ma sister no say on fama papa no na papa no ya so na to bia no one eti imano ye tikromni ono de funu oka say o pa na de oba ko wale on na hwe nkola ne school ya hwe won ne yere ne ba ne yare ebo na odwane okohwe obi ma nenso wajane ma wa akirewu ba yare ebo wo papa no e no oba ne dwane ja no e wo esuo nwuno he okay sesi a wahu de o papa ye o mo de menua ne de police ne crowd number ha say what many police in the chat what the papa pictures and them to maka so that we to them as delete say men delete a untumi sesi a wahu ba bi e do papa be hye am ba kan ti me kra me say me name so of my kasa say be say me hu either say me tia balance na say be the court order be dey e be tweet what da ne fili anu ye papa na kotenam senti ase adwuma dia cutlet me tia court order no say me yemfa ntu nipa na otimu no ntu na yemfa papa ne nkotenam eti minua no ba se akwa oti dan Mr. Wom so munim obi oti dan na wafre amo wafre no baba ote se papa na woni metwema nso woni me nkasa one on kasa de be almost 20 years ni woni me nkasa woni me nkasa kra wabra wo dan ni mu sei ye no wo na oba be siesie mu wo busa minua se nka wo ba betenam e no de sa nkonkonan ne be gi free won nsem free chicken e no de ma han okay atie for enti asem ni nie ogoromensa wa asuo nwunu ene osana Krobea maame na papa no obefa na wa asuo nwunu ha no maame ne koi kura ansa na papa ne yare o yo okay mate ogoro mate inje room way momra say dia sie ene say ye do papa yare na aba papa wa nhwemo ja mo bo mo maame so no ye de ne yare na aba fie ye de ne ba fie no ye nya baabi emfa papa no ento sisi ye ya ye kasei enti obaba akọ ni container ene ye de o papa akọ akọhye oye ba oye bema etuo to a esi bema wo bo enti aba ni seye dante ye be ye ne dai Nana Krobea me da say okay yes bia o wa hwe oba awarija ba kra na so o hwe oba na de biasem no de biasem no obi nkasa asem no but de biasem no
de bia me de yem fatum o de ya desuama wa awo de ya desuade ti me busa ma me asem na o ka kire me no ti me da ya desuade say me no bia wo de but I see first one but me make sure say every week bia me send acronis come man o ma be school I say me train school fees as an mako it me da ya desuade nti o papa de ye be ne dai okay yes bia ye mani ensi esi bia me jina manemu ene Mrs. Tana anemu o de yes bia esi awie e kakura na nkosi hwe nti ese ye ese de court order na say ye just say ye niam mienu ye de balance be ma no it me di si wo say esi mo so na emusi ensi Mrs. Tana mo say omusa na say balance na ka say ne nu ye first card man yentu ontu na ye fa papa no ko tranda anem na sem fa na sem ko okay wa kasa ye mo ne kasa hey amame tie montie ni yo na momfa mu aba o se papa mkrofo mu moti krom no o mo na ma asem no so be ma me ba ko ti krom yanti ama afiam ma me na me nhra no papa so otie me na me nhra no ma me no yare de but na me nhra no yare asemo kato me trim no wase da bi me ba no edan de modia na me nua na onamana o ka se o papa ya ba no man o mu na kato amoni trim am se o papa ya ba no man one o so aba no ya ba no man e na kato amoni trim ama o ye de o yesa le nyango pone hwe nipa to ndo ka kire me ene me so akua free no o mu asem ka kire me se dan no modia mo edan no mo papa dia ya de ma mo papa yes timi ko tena amon yes a ya de ma mo papa yeah mesa ba so atiefo se ne aye no amo na wotwe we dia ye na wotwe se ya fra wa wotwetwe ho se ye be fra ofo so emprenusuo nie na wa fail to appear na sebe eye o papa ni o de ye mfa ne se wo ye bontinsu ni enti wo amo aye kan wo mo abontinsu ni da se wabo bi da na nye wa wo papa nua ye wo papa na wo yare akosa ahohiehie mu na wo bra na wusa na unim se sa dan wei eye sa me papa no na dem eye sa me papa no ni dan ni a no dem woni me soa ba ko ya se me soa no ne dan ko we so dan ko wo dan ketuam na aba ya wo ba beda ye eye sofo maame na ye na adwe se wo ma asafoa na watu afriki to animu na wa ba beda se na wa fa ho adwe pedan no age se wo de ma han enti na wo ye sa ba mo so maame dia no mu hwe ni ye o se ba bi aduro no mo so mo hwe mo maame die ni ye kire se ne ye yi ahyase no ye se ne nsuo ye no saa na wian so be ye ti mo so mo maame die free saa bre yi kwe mo so mo hwe ho na montio se nya saa adofo yenkwa homa ne so hwanya enna me pese mi hu ena akua ni iba chamia me wo maame na ho te sei nyamia dum na muso yenso ye ho ye eno ye da asese afre wa waso yimu wate yo ye musme da asese muso be ka se muso me ka se ma ewo me kuma muso akere mu very good eno na asem bia ba yanimu a eye onso abusua mu na asem na ya re hosem eyi owura bi afen kofi ageman wonim sa awura no owura no de oye minia mintimi ka se ye de ne ba awade ntinya minia oye minia okay se ya ba bia wakone namaba ode yade na aba na sebe enkwan nchen na kofi ageman ye de na kwa akoto woni ba bi da obi container mu ene yasre ne ye de na to kete ne ye de asefom hwe ya kofi oda so
sebe stroke yade na ache no ya yede na ba be hye ho na mo ankasa mo ba amo akwasi amo ene wo kire mu kire yese Kofi Agima woni dan wo fie ho enti sebe wonya ba bi tena fie ho kra no a sebe enye ye de na wo wakoma so wo saa asem we ho a enu pese o ka kire ye saa kwasi amo no oya kwala bone papa Kofi Agima no o mi se na papa na wo no nso maame na wo gba ware ni papa ni ma no wo ni papa de wo mo ye se ma na saa Kofi Agima no asu papa enye se bia ni papa na ne ba no ntira ne kasa wasu papa no ko Nigeria obaye no obesu papa ni papa saa papa no osondoka ewo saa era eho asio eti obaye no onye baby na ne maame so otibo fruit ewo baby Kofi Agima na esi medan ebate ba paso so mu ko mu wefio ai on se ba paso bi wo papu bi si aho wonu ne siye wonu kwati amo no o kan ensem no wonu ne papa o ye oni authority kura so be ka sa good boy man ani ma se wonu je be no anye no ofio ye ni o manya papa wi aye anka papa ka na boy na anka papa ko be si edan papa ame ya kosin de bia ye dia tamba ne papa na chi o Kofi no me anye se me de no kwa de ba ko penyam papa ba asedi ba wa ye de nyina ka ho ye bia ni papa no ka oma ye kwa e brave ya fi ise papa mbe ye japade a de bia process for buy nse ni aba ni ko kwati amo akola ketikiti wo be ka se wo mu nka busia wo mu ka ho sesei enoi enchirechiremu a wode ba ne se ye de Kofi Agima eni ni nua ba be ware mo papa na omo de ba ware no ono ne papa pe ene ye be wo ne wa ware na se enti se ye ka twotwomtwa eyo ono amo ene ye twotwomtwo enti Kofi Agima eni dan wo fie ho na ye pese ye hu se saa dan no ana Kofi Agima otimwo no mo papa e de saa dan no ma Kofi Agima ne ana Anne on the man is here when the child brought me and what you see when the child brought me and this war and a dano Agima yes I talk to you like come to the asema or no could tell one or person mamma bawa de near sin dada and so yeah no never pay we and necessary sister and a man back to Omoya or near Pamuoma, Omo baby a better, and then Samusio. Oh, now let's take to the market. And then Mr. Mother, I done a Kofi Agima, dear, Monfaman. Yate, Inoquia, Yadasia, we know what dagia, why? You, Miss Medasi. Out of 4, by me. Eno, say, who won't fear, say, where do you mean? Down a man, so you leave. If you won't tell them, but yeah, and my did down a man has him. You, yeah. Oh dear, yeah. Eno, Yadase, why? Yadase. Oh, Gaza, would you tear to tear, why? Tino. Eno Kuya wo tikrum. Na ye kan, papa, or no ne wo. Amui ne papa ne ba ene enu akuyi enti akuyi ya amosewa na ekire se ane yampa se ye de Kofi Agima ene ni nua ba wade de nanso woko Nigeria bai hwa wo ba behwe omo papa no wono ade ni sika twa brok ene ye de hyehye saa da no enti anei wo amo wo ba bekira o papa kura de no de ka na ba fie se nkanye ka na papa de ba fie a enka papa ni tumi si dai papa e ma abusua no etenem okay o pe wase a e bekire o pe wase a e bekire oba de a chi ame akra mama usimenum fa efunu nani abie kwasi amo wo so pe na wahunu
on say we are say Krobea Asante kotoko say ofifi funu ani a uhunu nsama de kufia mo ono akwada kwasi amo ono akwada no menka say bia ni mfie ni sha ba asem a ye kan hu de o yakwada nti na me kan sa wo na be kire pusamu akese ne de wo pagya pade nti wo be kire say obi ya abanoma na abanoma no a oba ye no ene wo papa no a ye wo no wo mu mienu hwa ne di kan ba asase so ya wo na wo be kire pusamu akese as obi nimu a wo na ne de dan nti wo san ka say akan mamu de wo na ka de wo say akan mamu ye di agade akan mamu no a according to na asem na wo ka ye no akan mamu ye di agade ndi say maame no a wono so ko breye ekotena ho no ko som ye eno anu aduane e ma papa edi ne da ya ansa na wo maame beba no enti won wo papa beba no enti won de wanya hwe wono de sa maame no on de ko na wade ne de ni dinim weiti na duru baabi na so obi kwa wade ne wode nkwada kwa ya na wo prea se papa de nche ejapade a wono mfa ne de ma ne se be ya da achi bi oni ho a wono nso so ma no ebenya bie ya ne tasi pa me fa nse wo kwa awade ase no odi akwara baako ana mienu na koye so ye oba o so ye ba mo odi ne koduru wie ne se omum mienu ko kan bom ye ajapade a ya na omo pese omo che na wono se oba no se be mo no wono so benya ne de ansa na se daachi woni wa ne mamba no ma no aba benya bi ekoba ne sa no de a na je se wo hunu se eye maame ne de a ye nyina ye de sa anya sa na se maame ne wu na koka papa no nko a ewo mbeka se eye wo mo papa dia ndi ye wo dia mi wai na ono so maame no so ebebre yo wo mo nyina so maame no ba ono maame no won de ni wo mo ye frim se sa na akosi amoye die benti na wo so papa nko na nya japade wo papa wo firi soro na beto ofom wo firi maame bi ho nti maame no so bebre nti maame na japade ni nyina ye wo papa dia wo kwa de enya maame enya wo ba wo papa enya maame fam nya papa nso ne si enya papa nso ne si ye na ka sem papa ne si ye enti de wo kan de enko ba bia wo de nyame adom maame onwui ono so na ye papa ne ba ene wo kira se se sa dan no kra no papa ne fra Nigeria ba ye ena se de wo sonso pa no wo asase we me de ha maw twa bros ene ono atwa bros ene wo hye ye enti we ni nya papa kra wo na na kra ne si ye o wo na nan ne ma papa isi ese be ya won so be kafie o eno me kan asem we sa ba no matimi ko som pa ye charge apade a wonya bi minim obi a wo charge apade ne we ye kwakenka ye na ba no madin wom na wono ankasa ne be ma no ba enim e bi ase papa ne te ase kra no a senia maami kan senia wo papa bra bo be bo na sa asu no enko fa na tinya no ko be ka sa wo de na mama na wamma se no endi akosi am mo mfa nse na dream na so obo bra bone de a ompe ne de na wonya ya busua de no a opere no sa da ne me ensa nya ne de a enya ne de a maame na nka se obe wo ma no ne de wom endi akone ma ne nyina ho sa na ma me yedu no omo be ware odo ombe ware omo so de wom endi mo nya na adwen ono obenya na bia ba akopekwa na obenya na ye kan be ma ase wo papa na si ye de a na se papa na si ne fi wonya papa ne si yo obi na akwa awade ena nam na wale paso ena wonya ajapade enti nya papa de ya sesi adanse otrodo aba enti akwasi ba bia wo bia mo enne ne kire nya abranye sa ye be pani ye be pie de be fa ye be mo obe che omba bi omonko na omakofa ini abetu ni pakura afrim na obagini sika wo ho enti se we ne o membo a wugina so de a de o hye ye adwiri we ne maame we ni chel o we bi class adna ya yesi wuni mase wonim ekwankro e fa so a yesi ye erusa wo bi a wo ba ye no na yesi awie ti de o beto ya ne se eye me na ba ma de ya enti manya sesi ye ni ada ho enti wunyina so ne nyina so bi o enti se wo mpeka sa abra na ne se bosia akura na ye ni abusuan inkamom na e bi as 2 years aka 1 year eye sen na ye nkotua na ye nyipa onipa kro nyini niema na papa nya baabi na ene se bi odane papa odane dem na se ojane na agu no kra no a odane dem ene oda ho na jade ebesiesi a nyame bo na ne ho to no na ne ho ato no ne ho anto no nso so ne se nyame beto ne nsa afre no a na wafre na agya ye nimgu ase no a egu abusuan ni nyina krachi ba obo se container nim na ne papa te no obo da ni ane ni so osun kura nsa na obekasa krachi de onso me ka kire woni yi mpapa ahwe me ne free utrim ne obetum bia ye bo a na onso faji wo nhira wate eduru mre bi se ya e wo nhira so nko a wo se unya free wo papa ho
na eboa wo wabra bomu endi se wanhwe me emom wanhwe e no kore akinye bia ni wo ya tuanu nyina egu na sa abre fasi wani so se wo de ewunim ne baabi akora na wo boa no na wakase nyankopon hyiraw na de ye kan se wo ya wo behunu efiri sa abre yi ekoro no eniema e be hyase e wo wabra bomu fapre enhyira yifiri utrim ahwem ne nka bio de wo betumi no de wo ho odin betumi no ya wate na fa gi nhyira medase akra menso medase na wo ye papa nso a eya awowo a shawba kra ye kan bro for say class captain o say shawba shawba bro for na yira da bi anyira the person on say da bi daughter and son na person me kabom say me nkwachi chem so ho na me person me hwe na me kabom say na me ya me pebro fo ewa okay to me pe short any say o kan bo mu a obenya children eno cry be ye eno ye ebeko enti share wo mba enti look to your children me pen short eno onya na essence also no essence also daughter and son children's also mano be man no akabo eno onya na children's problem ne say welcome meeting be welcome meeting okay Ghana for mon sorry o Ghana for mon sorry ade sisi enye Ghana for bi mana eja no mo pese mo pam ye fi Ghana na eja no mo bi suban nye mo ne o ma no anyinsen mo ne o mo wa na mo ja mo fra na mo obi tumi ko shema ka mo pe no aba afi oba na oba be pa chew e na man hyeda e na sei na me koye sei eso nka mo ka mo ti bom e na mo hwe mo fra na nke be si o mo yi nka mo chiri wi ka wo yare da hoi nka mo fra ne ba be show eja no bebre da suban bi dia wo koka na chete akoye lipa boni wo koka hey nka ma se eja ye nka ma se wo koka wonya amane akora bi krakro etumi ku bisa na eja se ohia sika de akoko yesi akwan eja no be fa so ni na akora na kata kra no etan na woni bi na ko ma me okoko di bi na se ekwan obefa so ne na kasampra no enye kwan papa na eja no bebre nso wo ho no ma omonye maamefo no enya asema na omde omani bi akoro wi nkola ne so se mofra no no ne omokunti ana se omofra no no omo enya kasakasa nti enso no matter how a woni maame ne benya ntokwa wo se wo ma ne de mo woni kom na wo shom se woni maame ne nya kasakasa kwa na wo se wo ma woni ko wo ma ne ho omo ne wo da ache so china wo ye mre na wo da yare mpa so amofra no na eba be hyew enti se woni maame ne nya kasakasa na de woni bi ko wi nkola ne so na wo hwe se wo da ida ache se wo ye mre amofra ne mra me hwe ana enya de obi abebem obi ne wo betu ne nesi wo nchen momienfo wo ntu ye hofo na eja no mo ya ama na bro so edu mothers day ni treating mothers ni yi a na ye mo ya na ye fakese na ya mo mu din se mu na ye mo ya nso na nya mu yinti na we nya esi to se treat obi a equal but na musuban dia mo da ne din eja no 11 na etumi ya ade ma mo fa na nije etumi provide ma mo fa na nije na wo ya abofra se ya enya kro no bebo enya adwaman no bebo den na wo pesa won fa na bra bo ni eja no bebre parents ni bebre kan na mo ma abra bo asesi a ebi mo bu adwaman omo be wi ade so wi ade omo mbe no hunu bone enso no because omani nyi mo fa no omo nya responsible parents mummy ensisa monsisa na mo fa no mo ya chede anya kon de adom nti ye tete mo fa na ye tete mo ye ma ye nye o no munya da papa se na be ya ye mra ye to foma ebe ni obi aso ye ebe ni obi aboa ye aha na mdu besi like video na fi share na subscribe man me am je adwa na mdi djuma de ba wa kon me am de so ene na akosua adeka aha so ada so ya emergency Ghana TV ne ko ye ni akoye na mo de ache me da se na ye san so de efemi e wa ha bi makrawa na madawasi